Dobro jutro, folk, kaj ste, kva je zdaj, evo ga, Dino je spet prišel nazaj, danes delamo spet en vlog. Skubi je nekaj omenil, da gre v Avstrijo v Linz po en motor, pa sem rekel, da grem zraven tebe, da se malo nasmejem, kaj spomnava res dobre debate. Živijo Dino, klej. Ok, noč, da se bom malo razkinil, čokoladice so zadnji, frutiče. Pa da se pripravimo, pa bomo naredili en lep kader, imam en dober detajlen pogovor s Kubijem, danes da upravim. Ko si ti velik šel, boži. Ampak drugače, škoda, navajen sem jaz še iz avtošole, noben ni mogel govoriti. Jaz sem furil v BMW enki, takrat je ven prišla, leta 2004 tam nekje. In jaz sem imel sedež dol in sem ležal. In meni so vedno drugi inštruktori, kako ti lahko učiš, tako nič ne veš. Jaz dejansko moram ležati v avto, a sem bosanac ali nisem. Kako mi je skole vozil? Kaj je moj kolega Manfreda, stari? On je imel sedež škole naprej. Kole. Naprej, stari, tako, mi umirali od smeha, ker smo bili z njim se furali na Krko. Tako da ja, mora biti lankza, mora biti uživansko. Ne moš, jaz če vam sedeš naprej, sem glavo v šipi. A ja. Ti si ogromen. Skubi, živijo, kako si? Bo. Mora. Skubi se doskrat hval, da hod v tujino po motorje. In ker jaz rad pač delam za YouTube, sem rekel, ajde, da mi dejansko malo posnamemo to, ko bi rekel, dogodivštino. Kam mi gremo sploh, pa po kaj sploh gremo? Mi gremo v Linz. Kje mora gledati? Ja, ne. Glej, mene, pa z ovce. V Linz greva pa iskat Mercedesov motor iz leta 86, to je M103. Se pravi, M103 imaš imel 2.6 pa 3.0 motorje, lito železen blok, močen v pičku materno, je pa 8-ventilska glava. Ok, old school, se pravi letnik 4. 86. Aha, 86. Zakaj pa greva to sploh iskat? Zato, ker sem jaz bolnik. A ja, to je v bistvu tvoj guš. Ja. To ni za stranko. Ne, ja, jaz sem stranka. Ja. A ja, ok, opazil sem, da imaš fetiš na Mercedese, ampak ne? Na stare, ja. Ja, ne vse Mercedese, stare Mercedese. Ja. Zakaj? Pizda, ne vem, nekako te umiri, ker si noter v avtu, sedem in tako, tist minimalistična armatura, te stari zici, star volan, to mi je tako ekstra, pa vonj ma je tak poseben. Pa ko se usedeš noter, ni tako ka Honda, kada bi se ni, ampak je tako, tist sploh dizel rečemo, kad ti tak dela. Se pravi traktor, old school. Ja, sicer ta ne bo traktor, ta bo kar malo bolj zanimiv. A ja, koliko pa tukaj konjev, kaj je to za neka kultura? Tega zdaj gremo iskat, se pravi, doma imam 2.6, govoril sem z enim Portugalcem, je rekel, da je 3.0 dosti boljši in mi je ratal dobiti 3.0 motor v Avstriji, ki je bil že obnovljen. Ok, zdajle sem šla v Kamnik nekaj plačat, zdaj se pa peljeva tukaj čez Vukojebine do nekje tam Trojan, da gremo na avtocesto proti Linzu. Koliko kilometrov do tja? Iz Kamnika je bilo 351. Prav, mi da bomo rabila ene 4 urce, 5 urc do tja, pa dok mi do tam zrihtava, ja. Pa greva kaj pojest vmes, ono ovo, pa nazaj, se pravi tam ene zvečer smo cel nazaj. Dan, ja. Cel dan. Kaj delaš? Špilam igrice, Street Fighterja človek božji. Kaj je to joystick? PlayStation, popaš? Ma ne, to ti je stari moj varianta Xbox joystick, oziroma joypad od firme Riot. Kaj, AliExpress? Kakšen AliExpress? Riot ti je orang firma, ki ima licenco z ESL, to ti je od ESL-ja joypad. Dejansko je licenciran ameriška fora, Japonci razvijali in je orang proper stvar, ne tisti kitajski šiti. Sprav po je za te moje rokice. Ja, v bistvu, glej, jaz ne moram igrati na takole, jaz moram čutiti gumb, ker jaz sem odrastel z gumbi, ne. Noč, priklopaš tukaj plug and play, ni nobenega lega, se pravi igram tako, kakor če igram na ta pravi konzoli. Kje pa to dobiš? AliExpress? Ma ne, to imaš na mimo vrste. Si kupaš stari moj tako za potovanja, ubilo se, gled, Hadouken. In zdaj bo itak Black Friday, bo še popusti. Škaj dobro mi je, to nosim s sabo, tako na potovanja, ka grem, ka mi dosadi, pa ni lega, ka ima kabel. Boš red kabel. Tale kabel, ne tvoj kabel. Ej, kjer igr se pa lahko špilaš? V bistvu zraven dobiš app, na katerega se pač prijaviš in imaš čez 1000 tiger. Ene so plačljive, ene so zastonj, si jo daš dol, povežeš joystick z telefonom, joystick se napaja prek telefona, minimalno porablja, tukaj pa lahko dodaš še baterijo,
da vse skup fila, da Ja, ne voda. pokuraš energijo. Tudi telefon ti fila. Ja, pa dodaten imaš izhod za slušalke. Drugač naš nisem se norca delam, ker so igrice, nimam pojma. To je pa Jaz igram samo Gran Turismo, to znam in druge nisem sploh v life igral. Ne. nikoli, moraš priti Ne. enkrat do mene, da probaš. Ne. Igral sem na Family Computer, Battle City. Igral sem kaj podala. To. Oha, leto! Ja, smo šli, trije frendi smo šli v Anglijo na Time Attack. Gremo mi prvo stari tam, ne vem, okoli Benetk, nek letališče, ampak pa je sta dva, ne. Ampak okej, mi falimo, najdemo mi ta let, itak tam pri prtlagi stari smutimo vse in pridemo gor mi na avion in una stevardesa je itak Italijanka. Sem pač videl, da so zici frej, sem ko se lahko klej usedemo, ne. Pa me ona tako gleda, pa neki po italijanski. Tako gledam, se lahko klej usedemo, ne. Se lahko klej usedemo, se ne moramo, ne. To je v Italiji bilo, V Italiji, ja. na letališču. Na letališču. Italijanskem. Ja. In ti njej slovensk. Valjda, pa ona stevardesa, ona mora vse znati. Ok, in? Ona meni tako prav. Please move to the center of the plane. Ja, stari. Tako njo gledam, si rekel, kaj? Si rekel, ne razumem, jaz nič ne. In pol friend prav, gremo naprej. In ona pogleda mojega frenda in pokaže tako. Ja. Pa dober model, ampak ti moraš razumeti, da ti si v drugi državi in da saj moraš angleš govoriti, jebemo mater, če ne italijansko. Si sem. Pa kaj? Pa kaj, logično je, nam gre tudi na živce, ko prije Nemc v Slovenijo, da on avtomatsko pričakuje, da jaz znam nemško. Ampak najbolj na živce mi gre pa viš pa to, kaj se zdaj dogaja. Da mladi uporabljajo skozi angleške besede. Ja. Oni Niso ti. Ne, jaz rečem what Oh the my fuck. Oh my god, oh my god. Jebote, oh my god. Enkrat, ampak No, drugo je pa, daj, kad ni. ti vsako tretjo besedo really, I don't have patience, oh my god, yeah, I understand you. Ker to hočejo izpadati hudi, Ha? da dejansko vsako peto besedo uporablja angleško, pa daj govori slovensko. Pa ko ti glumiš model, da si ti neki kao Ja. sploh Ja. babe, ki jih vidim. Ona kar neki glumi, da je ona neki več, ker ona vsako peto besedo uporablja v angleški in ona je full cool in moderna in full, kako bi rekel, neki več. Pa rečeš, koliko je 2 plus 2, se pa kar iz ušes ven kadi. A lahko pogooglam, ja, lahko. For! Oh my god, je kar 4. Ej, kako si ti nesramen. To veš, Mujo v šoli, ki je bil. Pa prav učiteljica je prav, Mujo, koliko je 2 plus 2? Prav 4, prav sjedi 5. Jebem ti, znal sem. Zakaj ti gre na živce Italijani? Hodil sem dol zaradi Subarujev pa to, rečemo Trst pa to. In rečemo, te obmejni, oni itak vsi znajo več ali manj slovensko ali pa vsaj razume. Ampak noče, Ne. noče, stari. In sem bil dol, stari, sem prišel na servis. In sem rekel, a lahko dobim ključ od črnega Foresterja. Me gleda. Can I get a key for Black Forester? In me gleda. In ne bo mi dal, stari moj. In pa največja fora, ki mi friend reče prav, ti veš, da on zna slovensko. Ej, in ne bo mi dal. Avto kupo od njega ne bo. Da ne govorim, ker sem pa, in to je bil friend Žiga, je bil z mano, ker sem iz Švice pelil to in preco, ki ima ta Kleman Pasara. Model, in pridem jaz tam na uno carinsko cono v Italiji, tam Trstu, ali kje, v glavnem na meji Slovenije. Verjato, tam sem me pa jebal toliko, da mi je šlo na jok, nisem vedel več, kaj narediti. Pa, Pridem na okaček, izpolnim nek roza liste. In on meni sam neki in takole mi naredi. Ajde prav. In spet in takole mi naredi. Stari moj, jaz bil 7krat ali 8krat tam, mene scat, model, iščem WC, sam bankomati, ki plačuje folk. Ja, ne najdem WC-a, ni variante. In pridem noter, stari, in on meni spet in gre tako. In sem rekel, pička ti matra, nisem jaz tvoj pes, da me pošiljaš. Verjato, ko sem rekel, pička ti matra, je sam dvignil oči in takoj 4 karabinjerji za mano. vsaj. Takoj. Znači razume. In pol mi tako vzame, stari, in mi obkrož številko registrsko od avta in mi sam puščico naredi, kje moram napisati. A čakaj, zakaj si zaradi to tega. bil na meji? Kaj je to bilo? Ja, iz Švice je avto, ki ga pripeljaš, ga moraš cariniti, ne. Ja, in pol oni drugi, ki so slišali, koliko me je on drkal, pa to, stari moj, pol, ko greš ven, to je, okna so, to je vse visoko, veš, on ti mora potrditi, a to je narejen za šleparje. In ti, ko daš noter list, prideš z avtom, misliš, da ti ga da v roki? Ne, samo fukne ti ga tako ven. Ja, tako da si pes, vrže ti ga. Znači, eto, koliko pomeni biti Slovenc v tujini. Ja, a jaz Bosanc v Sloveniji, v tujini. Mesec. Ja,
V Sloveniji sem Čefur, v Bosni sem Janez. Klasika. To imamo čisto vsi problemi. To je Čefur je ravno s filmom govoril. Ja. To je normalno. Nisem vedel, da imaš znanje nemškega jezika. Valda, učil sem se iz televizije. Zwei verschiedene Kurse laufen. Ja, ich habe 20 cm Spritzmaschinen. Ja, sauge meine Vitaminstange. Große Vitaminenstange. Ja, große. Schnell, Helga, meine Kita explodieren. Šlo bože, mi gremo nekam zdaj v Brda. Bo rekel Nemc, Möchtest du in Riedker-Fasker? Nein, Hans, nein. Dino ja, aber ich nicht. Ich Klobasen nur mit Mundessen. Dajte spodaj v komentar napišite, kaj je rekel človek božji. Virgen Pipi. Virgin pišanje. Pišni Ranko, a kako ću majko, trojica me gledaju, pišati mi ne daju. Daj ta star, kva delaš, no? Tresem ga. Imaš ta otrest. Zakaj se brišeš, kalulaš, ta star? Skor sem tam eno grano odlomil, majke mi. Pravno tako nekako sem zarotiral, da je kar naredili krsk. Ja. Ej, v kjer kraj smo sploh mi da prišla? Niederleiten. Daj proti sem. Ohoj. 5 cilinder, man. Kakšna lepa trava je. K polover, stari. A to je ta štala, ki ima motor. Pa to je kao to. Evo ga, folk, uleteli smo, najdeli smo, prišli smo in sreča so neki mladi Avstrijci in je rekel, da lo posnamo v krose. Fine. Wow, stari. Hey, hi. What's up? I'm sorry, I do a vlog for a YouTube, so. Okay. Nice. Gledaj, kaj tema. Kako jih obesijo? I will put this engine in Noro. 123 Mercedes. It's 82 model here. Yeah, it's I am building it. Puh. I'm building it Puh, Maxi. for my 40th birthday next year. Noro. But I will put turbo on. Čej. sometimes it was a plan for us too, Ah, but okay. we never. Hey, Sunny, you said you can't speak English. What is this? Usually when he does English, it's so bad we're laughing all the time. But this time, he's like fluent. Whoa, okay. But bro, that engine, that's from ship or what? Yes. Huh? Broad, yeah. From a yeah. ship. What the hell Big is this? brakes. Yeah, we have all four. This is the calipers. front. For which car is this? This is the For my car. Yes, Mercedes X600. yeah. We also wanted to make a turbo build, Ah, okay. and so we bought the brakes the and front. This is Oh this my one. the God. front discs. You But can, only one. We have only one of them. How big is this? bigger than yours. Same. 80 millimeters. I think. it. Because I'm a Subaru mechanic in Slovenia and also do custom exhaust in Slovenia. Yeah. That's why I will build my own manifold and also intake manifold. Sani, daj prim to. Lepa seksi ritka. Moram se obleči budala, ja. Aha, a nisi rekel, da to kaj pičkice mrzlo, ono ovo. Ajde, be quiet and work. I don't pay you for talking. Yes. Yeah, we will take the whole engine in, then you will unbolt it. It will be okay. Okay, Ajde. just hold the stand. Bravo. Just okay, good. You are good. To je kad se jedu one Just burci, malo, one salame. Bravo, Sunny, your wife is gonna be proud. Very much. You go to Poof in Vienna. What poof? You don't know what Poof? What is Poof, guys? Explain this guy what is Poof. He doesn't know, he's married, you know. Then we have to know. Yeah, he should know. Bro, the brakes. These are gonna go on my pony ride. On your Honda. Ok, ljudi moji, v bodu je še big brake wheels. Se pravi, six calipers. Ne, 6 1, 2, 6 or 4? 8! Ok, sorry, 8. Awesome. Holy shit. You buy good. I buy good, yeah. You buy good. Ajde, zatvor ta vrata. Watch out, slowly. Don't break the glass. Cool. Give them the money. Check it out. Count it, yeah. Count it, bro. He likes to steal. Count. To. A ti ga kaj Yes. piha, stariš, kjera frizura imaš, pravno. Minival. You like it? Is it okay? It's really okay. Yeah, give me the fist. Thank you. Thank you. Give me the fist.
Thank you guys, And very if you nice need to something- meet you. Yeah. If we need something, we're gonna come at night. No problem. I'm joking. Of course. Don't worry. See you, man. Thank you very much. Bye bye. Ajde, ulaz. Smrzla mi roka, koliko piha stari. Čak, jaz se bom slikal, kaj če ne A se bo slik? Se gremo euro tam kupiti za jesniki. Ajde. v trgovino. Jo. Ajde, prav. Ješčemo, moraš nešto častiti, je bogat. In kakšno je bilo doživetje z mladimi Avstrijci? Ekstra ta star. A ne, da je bilo dobro? Ekstra, so me presenetili, kako so fizično pripravljeni, pa kaj vse ti dovolijo. Pa... To se je res ko narobe slišal. Gremo mi da zdaj v trgovino neki začela brken pa počas nazaj. To pomeni za jest. Fur esen, Ja. A jesen je za ja, jesti? esen mahan, ja. Zdaj, ker smo lačni, bomo šli pa v kebab. Sem malo Ja. po Googlu 750 metrov stran Ja. in zdaj bomo šli žderati, da vidimo, kaj še ima kebab v enem selu, Jesen, Bogu za je. nogo. Ajmo. Tukaj bo Jaro siguran del. Itak da bo delo en Turčin naš. A si zihar, da je to? No? Je. Ajde, to je neka menza. Ajmo, sjedi. Živ, čau, aj ti poslovni človek, zdaj boš jedel originale avstrijšen doner kebab. Yes. Ampak jaz mislim, daj povej, če je pri nas boljši gricko, kaj zihar, že po izgledu pogledaj, da je boljši. Šta je tako majhen, a? Gricko ga Jaro, rastura. kaj ga napravi. Majki, kaj ga gricne. Ja, i prav Gricko, evo ti, prijatelj, to je od srca. Ja ga, kebab, ajde probi pa povej tvoje mnenje. Ajde, rukni ga. Ispod ti luk, ti ispod. Ti međeda kako je. A v redu? Spoh pršel do mesa? Ne. Ne, se ne. Dobre, a bo? Bogo. Glej, toplo moraš neki pojesti, pa makar bio kebab ili moj. Kako god, nešto toplo mora biti. Tam bi se bolj malo najedel. Veš, da specialitete so vedno mehne. Tvoja orag specialiteta. Ajde, grem jaz jesti. Evo ga, zdaj bomo pa probali, tako kot smo v Nemčiji probali doner kebab. Almelje. Dobre. Je dober, ne? Pa toplo je, ker toliko imaš zlomi v roke, da mi gre, roka. Dobro. Ven iz usti pada. A boš obrisal? To, te bi že navadil. Danke! Baj. Ne, če ovaj naš, da se snima, idemo. A se ne jedu? Pa, sam, ajde. Neki malga, da je pljun. Izprljil želudec. A se predstavljaš, prijemo sem, stari moji sonce i ženske v bikinih. Ja. Tega ni, tle. I vidiš moj six-pack. Mrzlo, piha, Bogu iza nogomet brdimo, rojus mrz. Ne mi povej, kakšen ti je bil kebab, tako od 1 do 10. Pizda, 3,5. Tok sem! Ok, jaz bi dal na ene To pa ni mesa, noter nič, to si ti kurba, To ko si nas, kot je zajc to pizda. nas je prevaro, zato kaj je videl, da smo iz Slovenije, Auslanderi. On kaj mene videl, mogo bi dati kurba 2 kile mesa, ne? Za tistih jadnih 4 evre. Žlice, stari Za moj. tiste 4 evre. Drugač kebab, ki ga radiš. 16 evrov sem dal budala za Koliko to. 16 evrov. Ja, 10 so kebabi, pa 8. 3 kokola, 3 evra imamo im jebem. Jebe mi mater. Ne, stari, Gricko. Gricko, kaj naprej kebab. Pa ta star, pa to, kaj poješ, pa to vse teče, to se naješ za 3 dni. Glej, tako ti jim povedal, se strinjam, Gricko ima res dober kebab. Pa ne Ekstra, jem kebab, stari, ampak glej. res, Gricko ima res dober kebab. Jazz Gricko, daj kaj odpri, stari, daj mu naslov pošal. To je Bogu iza nogu scelender. Ajmo, bježmo odavde. Zdajle je ura skoraj 6 zvečer in mi da bova kmalu v Sloveniji. Ugotovil sem pa, da smo jedli kebab v mestu Petenbach. Petenbach, vas, ki ima 5000 ljudi, ki dejansko je na višini 496 metrov. Dejansko, ko se voziva, se ful pogovarja, niti ne poslušava radija, kjer sem jaz pač toliko zanimiv, ampak počasi se najina zgodba zaključuje. Daj mi povej, kva si ti kaj misliš o najinem potovanju danes? Si zadovoljen z izplenom? Ja, ekstra. Vesel sem, kva sem nabavil, vesel sem, kva si ti nabavil. Ko sem jaz nabavil? Tiste bremze ti Jaz bojo sem- ful hudo prišle. 8-batne bremze za moj S2000 sem nabavil in dejansko sva povezala se malo bolj. Dobesedno Sva, sva. konektala smo se, ko se je Dino hotel konektati, ni dosegel, jaz pa sem njega brez problema. Človek bože, mi smo že na meji. Ja. Bjež bo zatvorče nas. Misliš, da... Bo Hans prišel, bo rekel. Halo, nicht YouTuben. Stari, moj čist drug zrak je kurba, klej.
Ali? Pa ne rečem, dan je šel mi in bilo je ful dober, imel sem se fajn, izpričala sva se do konca. Joj, če bi kamera bila prežgana dejansko 100%, nekje tako offline, da mi ne vemo. Ljudi moji, to bi nas po moji linčali, vješali, smejali bi se in vse. Sam pelte me, sam pelte. Tako da ja, hvala, ker ste si pogledali to. Dajte spodaj napisati komentar, če imate vi tudi kakšnega cool ludek prijatelja, kaj jaz. Ali pa imate motor M103, pokličite mene. To smo Pridem iskat, obodali. ja. Tako da ja, ful je bilo dober, ful ti hvala, da si me vzel s sabo. Une moje bombončke moraš še ven vzeti. Ja, bremze, ja. Bremze, Bo vzela. zdaj le bo vzela, vi pa tudi uživite, pa glej. Like, share, subscribe. A veste, kaj to sploh pomeni? Dej lajki, da pridem do 1000 lajkov, vsaj enkrat v lifeu, nikoli ne pridem. Unga, takole dej. Takole, lej. Aj, čau, čau. Čau, bau.